Un bon projet pour l'Algérie. C'est pas les cages, les incarcérations, non. Non. J'ai un bon projet, j'ai un bon plan. Voilà, les pâtes de poulet. De deux pâtes. Quatre pâtes à monsieur le ministre du Commerce. Six pâtes à monsieur le ministre du Commerce. Là, tu vois, je suis bio. Il y a aussi de l'alerte. Donc, normalement, j'espère que ce n'est pas une fausse alerte. Non, ce n'est pas une fausse alerte. C'est une vraie alerte. Non seulement ça, plus il y a monsieur le ministre du Commerce. Voilà, normal. On va inonder le marché extraterrestre. Mais je كان موقع خريفة الله يبارك يعني. Voilà, c'est un bon plan. ministre هذي يا خريف الحباق الورد بيفراس انتظروا من دي صباط داك مشي المينيستر الليم الطرشي اخباي اخساي امشي المينيستر مالك زعما تنتظرك يوزا داكين امك تبغى تشوف انت ملايين النيو الور سيل تو بلي اريت تي كونري اي تروف ان اوتر اورغان اكسبورتين ميرسي.